chen tu thang rangai rang rang tu du don me nulapa ulanau pol amhai sapeka chen tu thangin chebe kan lo bok toini august ninga tongkai ni thum jiglam tu thang lar por phonna kan nei dinge kan tu thanga chem tiang in rangai sak dinga kan lo som tu thang kam phon ding mi pol chu ral hrangi ral do nak long pi pol an ra sal theironga mi pi pol chu mun him na ka tlan dinga ral ren nak an pe Walele dongchu peng khwa pola ra hrangin van zamle remprai people mangin kap palewa penga in tul songmi mi panga ankai falam khwanu khopa thengkhat chon si an awi thu swa mi para an phunzai thlisia in india khwaltlong van zam anoi mi hlai thumin hriamma antuar thairam thlanglam bo longle zomok na ka te atlai mi pakhat thi ti pol an sedeng Ral hrangi ral do nak long people anda sal theironga mi people cho mun him na ka tlan dinga ral rin na anpe sakai ram then humaling khopi long thon ral do tu ral hranг bol cho anda sal theironga chen 20 wakiangi mi people cho mun him nak lama tlan suak dinga mi pira kap lam chon ral rin na anpek thu thei ase ral hrangi ral do na wan zam telin lung to phur tu long le ral hrangi ral do nak long people cho tuini august ninga a andading thu an theironga mizan august nilia mi piraka polin mi people rarina anpek thu thei ase july ni kulthon saria humaleni tipikapa an thleng chuthea khanti lungman khungphul tu long pol cho humalena ansok humaleni semtuini august ninga I thlengdingi anzum mi he long line hi lai an seding ti in mi piraka pol thon nai vai mi pakhat chon arel chu pol chu lungman khungphul tu long pi panga ral do nak long panhi ra sang pol to mi long pathum le a chau jan hatun tu pol to mi long panhi asi thu thei ase churonga mi pi ra ka polin chen 20 waka pi ummi mi pi pol chu mun him nak lam pan dingin ral ampek nak ase chen 20 wati athang jana saklama ral thum le rem hrei pol ral ka bom dingi ral sang an thla ben mi pol le an aiding mi rol pol am phul thu humalin khopi isin anasuk sal chara phakan ta lungman khung pol le humalin khanti suak me lungman khung pol ampul theu thu thei se walelle dongchu peng khopola ra hrangen van zamle remprai people mangin akap sakai ram then walle peng ni swanak lam amat tong lam jin ji phyo lam jin tawak nak le nga chin ai khokyang kap hronga ra hrangen je faita le ral do na van zam dang pol mangin vaisari nakitam aka thu walla information network iton bonei tu pakhat chon thu thangla tu hena asim thu thei ase mizan sur hrong I sin da u I sin razam somi je faita pakhat le tapik chimpeng tun nge rambun mi tata ka hlai thum I sin razam somi mi35 ral do na wan zam pakhat in jphyo lam jin tawak nak le nga chin ai khokyang kap hronga nasatakin aka thu thei ase ral hrangi ral do na je faita chu sunaji pathum le mni kulwan khari sin thoken vaithum nakitam bom athlaki mi35 ral do na wan zam thon khalin sunaji pathum le mni somthum le pakhat I sin thoken azate vailin nakitam bom athlak thu thei ase hi ral hrangi bom thlak mi ronga tul songmi athi umle umlaw hrema tul anum le umlaw in asia swa mi umle umlaw chu tu tianga chon thei ase rilawi jungsoina khal an nei re ro lai thu walla information network I ton bo nei tu pakhat chon asim chuwek thawin Karen National Union KNU I thunun mi mun rampol du pala ya pengkul dungchu peng songi khopola ra hrangin remprai people thon akapi tol songmi mi people umna intampi asia thu du pala ya pengkul lam chon thuswa antwa okas nikhat zannaji pasale mini kul shonga chongdu peng khrambun me ra hrang saka kha hlaini thunai nak noi tate amyau kong isen zale kulhan ni remprai people thon anka thu thei ase ra hrangi ka mi remprai pi ronga khosong le kholeng lama remprai pi charek panga atlai apuak thu ko phong khwa I atlak mi remprai pi ronga khosong in pakhat assesswa thu thei ase ra hrangin khosong tol sung mi pi poli lauton nak pola remprai pi aka reng ronga lauton tu mi people chon thlapangin an reng thu ra hrang chon asian thupi panga thluning an tu asakmi an thlun thelawi solnak nei lo tur songmi mi people cho
van zam drone le riam rai pi pol thon an ka reng thu le mi pi an ka ye nun rong taki an tha thu pol hi ni tin thai ding reng ti in du pala ya peng kole ke en yu itron bo nei tu chon arel palewa penga aa in tul song mi panga an kai palewa penga aa in tul song mi panga akai achek fel nuwa atha salnan athen chu tu tianga an thla ri lo thu thei ase Arakan Army AA control na mun ram asimi chin ram kul palewa peng kalet chong le shen le chong kapi chet long thon mi phul tu tul song mi chin mi panga chu AA in akai achek fel nuwa atha salnan athen chu tu tiang an thla ri lo thu tul song mi pol chon an sim AA in kalet chong mun rami ung tiwa khomi mi pakhat pau tuwa khomi mi pakhat shweilam pi khomi mi pakhat le shin uwa khomi mi pani chute mi panga chu aa in July ni kulhon kwa an kai se jiang ronga an kai ti cha chu kan theilo longmong tu an male ma boina an tu arwangi kai an sia bang ti in aa thon nai vai mi tul song mi pakhat chon asim tu tianga chon an kai mi songin athen chu an swa zaunan athen chu an swa khilo ti in tul song mi pol chon an rel palewa tul song mi thenka chon tu kai atwal tu pol he palewa peng India Bangladesh ramri rambun mi le dimmi khumi People Force KPF thon pe tleina an nei ti in an reng hel rongi kai an si ti in an rel nan tu tianga chon nem het nak jeng man hri law khumi raka pol thon an nam noi ronga aa in an kai atwal tu pol he an nam noi tak mo ti chu kan thelaw khumi le tul songmi pol boina an nei reng ti in plewa I thilri phul tu pakhat chon asim khumi People Force KPF hi plewa peng aa in athunun no kum thong ni le kulhuan nga songe dimmi pol kom ase tul songmi an kai hlaya rakap tuan ding in minau ang khonge chumi thu thon pe parin in sang theng khat chon an lungkim launa kha an hena an sim theu ti in thei ase hi KPF in aliam chami jun thlasunga plewa peng u talent tibatwani taya gong chau palen sa talain wa khopola kum kim hri lo mi tlai rol pol terin tul songmi mi somli kyangkap an kai thu thei ase aa I thunun mi chen ram kul palewa penga aa long slawin CDF palewa CDF daile tui KPF pol in khosong an lwa thu thei ase aa in palewa peng he thongni kum kulhuan le February ni hra alak fali wok nak lam dan thunai nak lam le lairel nak lam haldam nak lam le fimzel nak lam pola tuanbo alakin akai hruai thu thei ase falam khonu khopa thengkhat chun CNOI thuswa mi para an phunjai okas ni thum zan lami CNO thuswa to mi CNO president in polkom thai pilawin ama ten ral sang achauza abyak ti mi thu ronga CNO president chol adil nak vekin pom sak asi thu chumi thuwa falam mi pi thengkhan nenin lom an hlo azat vekin falam mi pila la in soisel tu khal atol le seng anum ve CNO CNDF in remdai nak rang biawona ampum pi lo thu an so nuwa falam khonu khopa chon remdai nak ranga biawona ampum pi son thu an swa ve CNO in remdai na an tua mi thu thon pe par oin lungkim pina thu swa an tua mi chu rampi boina ronga falam peng pi in kum ni lai ral kianin kan khwa le kan in le lo so sanin asuk asawa kan wak vai the atua chun falam peng le falam khopi tun san nak ton thok re ro ase mi pi khal kan tung re ro zo atui CNO roi tu upa pole rampi achauza rem dei na holin thu an re tlang mi hi falam khonu khopa khalin atha kan ti I kan lungkim pi ase ti in CNO in rem dei na an tua mi thu thon pe baroin lungkim pi na thu so an tua ase khallam kan zo ase le falam khonu khopa thengkhatin hitin am phunjai mi in kem really anlauka ursak lai mani lo toy om ngam lo tu CB mit mai kha tuini tiang alo chom tu falam peng mi pin hnakin mo nang kilson India ton ok naga CB hnakin midang anthin arak phang son anlo soisel son hai tite kha nan rak mu ve lo mo se tua kum nga tluk CNO president rakton tu he tia ko ram huabi nan mo thluk le ato nan hlip nuwa CB hnakin midang le anlo bi pol anthin lungin anlung oi son ala tite nan thaimo nan president nan dirtlak thu nan than hu khalam lobby social thau nak inte nan luat chuang mo nan central council library mi pol kompi phek is an official in thu than nak nan nei hlana
kol media pola thu nan the dal te kha polkom nan fit lo zia alang chumi te poiti in ning zak na te nan thiam mo mi pi chon kan ma phalam mi pi i nun tu kha sak semram sal ding hnakin nan cno nan du do son mi pi ham than nang hnakin cno cndfe denati son nan thupit tel ti in kan ruat thlu thlang hai ti te nan thaimo poite nan timo tilem lo so falam amix hnakin cno cndf amix son nan thupit til ti tla mi pi in kan fiang vivo hi poite nan timo falam ti mi umlo sera cno te hi a thai peimo mi pi in falam phasan tu veki anrun lo mu vivo ding te hi poinan te lo mo se kolrama eao an umi zau chiao khalin hriam angkai polkom le mi pi a chaw deuh chana rem dei na an tua duak theu ko tlom lak le min siada an ruat thlu chuang ma se nan hriam thai ret thlu ti te mi pi in kan lo nor hai ma se lam cna le zra an song nan ve hrim ding he mi pi thoro thei chon kan lo du pi thlu ti te nan thai mo rem dei na umin pa ngai zet in mi pi hrang rampi chawza sumpai thon than sauna vivo sela falam pengi bing le al thai si e sum ho anasatuk thlang mi tla azia vivo mai ding ti in mi pi i du mi asikau ti te nan thei lo mo aral hrangi midang polen chin ram saklami hramlak le tlangtlom pola bing an to alolo sela chu mo nan du cno cndf pol thu pakha kalau cha du hai kora kam nan huat nang nakin falam peng mi pinan du don nak dikari hi sangtel ne ku ti en facebook chamhaya tam pi an lungkim launa an ngan che chel pol chu muding tam pi Khisia in India khol tlong banjam anwai mi hlei thumin hriam ma an tuar mizan august ni li tlong kai ni hi sona Phuket is Delhi pantu Air India vanzam AI 2379 chu pi zathumi sangin azam lai fanga Khisia in anwai thu thironga vanzam anne ni asoyo chem chaw athi chu an launa minung hlei thumla in hliam an tual thu thei ase hliam atol tu pol he tawkham tai khap lo tu pol long an si thu an rel mi in thei ase hi vek thil achang nuwa Air India thunai tu lam chon flight number AI 2379 chu harsatnak pa tlangin Delhi airport a tlwangten atum thei ase tin antalang Thairam thlanglam bo lung le zomok naka tek atla e mi pakhat thi Thairam narati wat ramkol su golo khopi a mizan august nili e antwa mi golo fa khap chu ok nak nei in bolung an si de an lek ro la ya tek atla e bolroni bolung sit tu pakhat athi thu thei ase athi tu hi fc ya la team e lek tu suan awe ase adang lek tu mi pakwa en hriam ma an tual thu thei ase hi ti veki bolung le zomok nak tu re ro la ya tek thlak rongi athi tu e songkwa pol hena AIS play sport talent Thairami bolung le na team dang polin sun nak le tolpina chapi anpek thu thei ase Thairam he full chana tek thlanga rongi athi hi kumtin deuh thoin anome atam soni thingkung le in umlauna mun long pola asithau thu thei ase tuini august ninga tlongkai ni thum jinglami thuthang kan phon thai mi pol an se kan thuthang athokin achem tiang in rak ngai saktu nan zate para kan lung oi neta thuthanga kan tonga salding nan zate ni man nuamu le